iyi ni kata challenge atabona tugiye kumukoresha kata atari kubona turebe uburyo ahagaze. Kora like kuri YouTube channel yacu MVKA. See you. Iyi ni kata challenge atabona tugiye kumukoresha kata atari kubona turebe uburyo ahagaze. Uwa mbere mwamubonye muraza kutubwira umuntu uri gukora kata neza. Uyu bamwita Sage. Sage witeguye gukora kata utari kwareba. Akwereka ko n'umuntu utabasha kubona yabasha gukora kata. Fate move neza. Gukora kata atari kwareba. Turebe ko atari buze kugwa. Abana mwebwe mwiteguye. Okay, Sage uri tayari? Ugiye gukora iyi kata. Urakora kata umushaka yaba ari iya mbere yaba iya kabiri. Urakora kata yiye. Urakora kata yiye. Ngagiye gukora Pinani Jordan. Mureba uburyo Pinani Jordan arize kuyikora. Okay. You forget? Pina! Jordan! Ngarakora Pinani Jordan niyo mugenzi wamaze gukora. Muraza kuturebera uza kurusha undi. Ivan uri tayari? Okay. Turebe uburyo Pinani Jordan uze kuyikora. Aba n'abana batoya cyane. Urebe ubuhanga bafite mu gukora kata batanaharira. Tuzaza kujya tubereka ibintu byinshi hano kuri YouTube channel yacu ya MVKA School. MVKA. Ivan uri tayari? Urumva nta kibazo? Uri kubabona? Ntabwo uri kutwiba? Okay. Agiye gukora Pinani Jordan. Uhagaze ubu uhagazemo hagati. Okay. Hagati na. Turagukopera turi hagati na. Okay. Kwatangiye guhindukira. Okay. Ngaho urakata utangiye. Pina! Jordan!
uyu munsi challenge yacu irangira ngaha abandi tuzakomeza ejo tubyo muri kubyumva uyu munsi muze mubwira abantu ko bakora subscribe kuri YouTube yacu murayizi babwire jisire babwire bamwegere kora like kuri YouTube channel yacu MVKA. See you. Uyu munsi twabaretse challenge yo gukora kata utabona ejo ntituzabirika n'utundi tuntu twinshi cyane wowe kanda subscribe ubashe kujya video zacu nyinshi cyane kuri MVKA School. Hey!